Medium wave meters the thum somli point khat kilohertz zagiat som galani le FM megahertz zale thum point ngapan hong ki pong kya paite program ahi tuni into the glakom sinna le BYF Pearson mun EBCC ki pan that na langai nai nei ding tuina ma sign BYF Pearson mun EBCC te ki panin aman thange chi la inangai ding
All India Radio Imphal thuthak la khoma simtu joisi nyang lon ching state ting le union territory ting in biang namun te mall restaurant hotel le office ting jingchang akipan in hong ta ding Union Health and Family Welfare Ministry na paisa zone ni liya hi atunga ki gente honding standard operating procedures SOPs theisang na bol hinta zuidia ki bol bang staff workers le patrons te malls restaurant ahi kele nasep namun tia ho chianga fit guga ki gamla ding le muk tom ding muk le na khu ai kele ha thai cha tissue ai kele handkerchief to tong kiu lam nga ta zo phet cha pai pa ding ti te ahi hi mali ki ket siang thowa dam lo na omle abai ram pe na pan pi na ngek pa ding restaurant amuna nek sang in tu na in lamane ding de ahi muk tom te kya asunga lut phan hi sak ding le biang namon te kumsom guk le nga tunglam naw pai le naw pang kumsom noi lam te pot hiak thi hinai lo ding chi da nahi mi tampi ki khop khom bel phal hinai lo Uttar Pradesh sarkarin jingchianga hun phal biang na malls hotel le restaurant azui ding bol biang namona khatwei thuin ni nga kan phal hilo kongbula alcohol based sanitizer le thermal scanner ko hidinga to a asymptomatic ni te kyalo sakhiring ni tengin marks havek ding agari te wa khedable sleeper te ko sakhiringa ahi kele en kai tu ding ni ko ding si ahi Polpisol kain COVID-19 recovery rate 48.36% hi tutan in minuai khat sangsom le kwa jani som ko le ko te et kol dam hita apaita dakar som ni le li sungin ni sanga jani som ni damta Health and Family Welfare Ministry in dakar som ni le li sungin ni sangkwa zakwa som sagi le hiat COVID case thang mo khia khia ni khat adinga case thang mo khia tampe na hi tun lak ni sangsom ni le gok zaguk le som ni le giat case gamsung amta asi lo mi sangguk zakwa som ni le kok Indian Council of Medical Research ICMR in Dakar som ni le li sungin sample lakhat sangsom li le ni le somgole ko ate sinomchi India gamsunga tule lin test nei na ding laboratory jasagi somale ko phalna pya hita tola ka sarkara sangkwa zanga som thumle khale private a jani somni le giatom Bihar Dakar somni le li sungin covid somle ko case thak jani som thumle thum omto tuin sangli jagya som thumle khat omta test ki bol teng sang som ko lenga jali som sagi le thum pha corona veya et kol dam doina pana pot sakmi sangni jani som ko le gya theta tuin mi sangni janga le thum patient et kol linom lel Maharashtra sarkarin COVID-19 test nei na jam te zel din mili kipol committee din sia itan chilla khom ton thu tudanin ICMR in sarkar a som lile private som thumle guk laboratory coronavirus test na din phalna pia a sarkar ate aman de hia private tia cheng sang lile janga test man ICMR in fix Health Minister Rajesh Tope in test na ding vante gamdanga panakila nu ta hia tuin bel ei sungma hong piang ta hi manin test man bi khia thak den private laboratory se phei sakin gen polpisol kan biang na malls le restaurant hon thei chading chi ma le gowa biakin le mox te hon hinai lo ding chi COVID-19 case thulung simanga isun komin biakin le All Goa Muslim Jamaat Association in zone som thumma yai biang na mun te hon hinai lo ding chi ayam admission the hiding che mun khen khata positive report nya ta dam doi na lu sak lo chi thum je ka hi hong ki en a hi to bang mi te ten report mu matan et hyang na mun op sang ding hia positive hong hi le covid hospital ko hi ta ding in non covid hospital et kol dia so ki hiding chi thupung na to mi tam pi coronavirus lahi tunin gamdanga India mi jasagi puwa INS Jalashwa longpi Operation Samudra se noya tuti Korean Tamil Nadu Hongkong United States Canada United Kingdom le Europe apan third phase Vande Bharat ni Indian Air Indian Dakar som nga som sit
Sangsom ni le ni zwakhia ye ni shan loya me ni ko ka kipanen ni sangsom go lenga phial India puak tong hita apai at Twading in Zanjing Lamdang Tanin ticket zwak bay phial hita Air India to Swatin website tung to na huntom sik sunga mi hing krol guk valin vea traffic sangma maangina sang guk ay kinisagi bay vala sang hin gen tu kha nisoma kipan July ni khatan Vande Bharat Mission third phase sungin Europe Australia Canada US UK le Africa Air India le na ding pung ma Vande Bharat Mission in Air India zangin first phase ani sangsom le ni jasagi le gya thon poluta tua pailel second phase tu ni tanin mi sangsom ngale ni zakhat som khale thumte in Maria temple sepat ni hon hita ding Mahakaleshwar temple tu gam sunga Joytir Linga somleni lakatel pha kumtenga anwaya simve tu nga gi hi Paidan ki bol thak bangin aho nuam hian pe win min gelun masak ngai ding chi hi Maharashtra University of Health Sciences MUHS final exam July ni som lenga ki pan som ni le sagi sung ne hi ding examination controller Dr. Ajit Pathakin gen timetable written le practical exam ding MUHS website upload hin gena student te lim tan na ding in amin khumna college chatwa face nina exam hiding in zongen Union Minister Dr. Jitendra Singh in kumgok paita khanto na lama tu tungin malswa bia corona management alo chingpen eton ta ka hi chi to pen NDA sarkarin all mobil le de saktua hangai to na zia ka thilomo hi dan Ministry of Department and Development of NER Eversion Achievement kum khatin na booklet honna gen hi tunia dinga thak la khom ising kya thai hai ding a hi Tunabana BYF Pearson Moni BCC Tekipanin Amen Hong Pai Tayin Chi Lai Ngai Ding
ตัวพัฒนาอาเมนหงไปใต้ชิงไอเชียตาก BYF เปียสันมนี BCC เตียกิปนาฮี All India Radio อินฟอร์ซิงเจนทุทักลาคอมสินนาเลไงคิดดูเตียนนหนเตลขอมุและตัวเลงกิโลมตักเตียงไงในดีมุตัวนี้ตากลำดักลีและมินิซอมลีกินโตกิตัวนี้นหนเบตามุนเสียไปที่โปรแกรมไงเต็งงอมนอมเดมังพา